Mwizina rya tatitwe n'iryo mwana n'iryo moyo rukwera. Elizoba mwahulewe kanisa ya St. Paul Nyamtanga nibwo yakwasibwa ekishumozo ky'ekanisa egi omu butongore bwa Hoima yo kumara emyezi mushanju aha kanisa egi. Bwa Hoima yo kushamisibwa mu ntebe kandi niho yahaburwa okukwatanisa n'abakristaayo okutaha entunguuka. Mwahire Reverend Emmanuel Nyaneza yaza kutera hangoma. Kanan Bobzi yashaba mwahuro gwo kukorera abakristaayo obwari kwombeka ekanisa hamwe n'okutahoza projects. Okuhuriza abana abataka igoho ngabo kureba ngo twataranisa n'abakristaayo aba ntubagambira je tense nkiko nko ku Reverend Munyaneza yanahiga nabo icyo ite twakwatanisa n'abakristaayo bakwatanisa n'abahereza emyanya y'ekanisa netungukaje. Omwahuro Reverend Emmanuel Munyaneza yasimba ruhanga rw'ekitinisa ekyamushyibwaho eriizooba. Abakristaayo bijere kanisa tupangise entebe 10 abakristaayo bajaba bari nke 12 na n'omushobo kandi twirukangiro kucyama no kutebwa ntebe kugira ngo tuombeke. Omwahuro hamwe na mukuru w'abakristaayo bahamya okutoma nkora ebyo ne by'abakristaayo ebyo bari kwenda kitaro cyo kubatanisa. Tugambe kigambo cyo kujunwa bene tata barukundwa muhami mureke kunyiganyijibwa mwenjoro butosho koro mu gwa mukama kandi nyenda kutwara mu gishogu okusima abantu bona ababasa kutukwasa aha bwizoberi. Omugandi omureberezi w'obureberezi bwa Bunyoro Kitara omukanisa ya Uganda Right Reverend Samuel Kahuma Elizoba yatahemukwa n'abaronde 107 omuhuriro yarumu okwetorera amakanisa g'oburisa arakutaha emikono nkazimwe aha ntebe kanisa z'obureberezi okujaguza emyaka 50 ey'ubwasya. Obureberezi bwa Bunyoro Kitara nibwija kwijika okusiima emyaka 50 omwaka ogwo mu kwezi kwa 10. Abokwebira 2007 omwezi guno gw'omunana nitwijja kubaneka ijaguze cy'abana bona bo murolezi buno bona bali duhaga. Isaya 2012 hariho ebigambo bino ngo Mukama niwe okozere byona abwayi. Emikoro yona yabaha All Saints Church Parajoka. Abairemo okweyongera n'okwimuka n'obwekana. Abana bana the future child aboteri mukono hati. So utakwate kurungi. The church might get problems in the future. Obureberezi bwa Bunyoro Kitara bukatandikaho mu mwaka gwa 2022 omu kwezi kwa 10. Gashoka Paul Turyamureba na Nwagaba Ambrose Katoto.